Hello, ma'am. Lang naka-attendance ako, ma'am. Ha? Oh, wala ka, ma'am. Hello. Ma'am. Ma'am. Hoy. Ma'am. Nana, wala signal mo, ma'am. Sama, ma'am. Ang mawali mo signal. Hoy, ma'am. Hello. Wala signal, ma'am. Sama. Wag yun. Sama. Main class. Uy. Magaling kang kupal ka. Oh. Okay na ko, ma'am. Ma'am. Lagi. Ito, ma'am. Oy, ma'am. Oh, ma'am. Sama nga, sama ma. Oh, ma'am. Kapasar ko, ma'am. Kapasar ko. Sama. Saan na number 1, ma'am? Ma'am. Jubi ako kasabutan na, ma'am. Na number 1, ma'am ba? Number 1. Hello, ma'am. Woo, ma'am. Asar. Na, ma'am. Ni pilit ng naong ni mo. Lisngag kay kag ilong, ma'am, oy. Nagi di signal lagi yun. Mahangit yun yun. Ma'am, kaysa ma'am. Ma'am. Oy, kaysa ma'am. Kaya mangita sa akong signal, ma'am. No. Nana, awa lagi, ma'am. Nagbain ko, ma'am. Klaro, ma'am, oy. Oo, ma'am. Okay, klaro, ma'am. Na-slide din ko, ma'am. Kita ko ni mo maestra ka, oy. Ma'am, kaysa ma'am. Ako yung sagana niyo. Uy, klaro, oy. Sa mama. Nawa, jud, ma'am. Oh, ma'am. Nawa. Nama mo. Wag yung kasabot, ma'am. Di pa kayo ko kasabot nga. Personal ra. Video na ba noon? Nawa, wag ko kasabot, ma'am. Ay, yatay. Baling style na eh. Munda na ko eskwela, ay. Number 1. Sama ni number 1. Wan pud kasabot ani. Sama ni ma'am. Isod di kayo ani ay. Man maloy si ma'am sa tuwa. Impas ni ron. Di yo ko kakaduit ani. Tong sagwa ni be. Masino kasabot ako? Wa jud. Di ko kasabot. Di ako maskwela oy. Hi ma'am. Good morning. Hello. Gwapo sa akong ma'am oy. Mas gwapa jud ko. Alpa lang wala ka perla. Kita na sa kilid. Kagwapo ah. Gwapo. Grabe ko LRG sa akong classmate. Oy. LRG ka ba? Oh? Grabe na paglambo ni mo. Kiss daw, be. 君の虜になってしまえばきっと Ay, wa na. Wala ni pilit. Uy, Diyos ko po, naglag. Wa na, bagsak jud ko ani karon. Ay, wa na, bagsak na sab ko ani karon. Ay, oy! Hoy, besh. Tanawa lagi na mong kamot. Baho lagi. Baho gid siya, besh. Wa ko nagingon nga si Muhuta. Tanawa ra. Bugo man ka. Wa, magkamaingon! Uy, wala ni pilit. Ano, lag yun la. Yan. Sila sa kilid. Kagwapo ah. Gwapo. What's up, mga amaw? Salamat di ay kay gihuman ninyo ang among video. Yes. Kung nagustuhan ninyo ang among mga video,
Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated mo sa tanan namong video. Yes. Og shoutout sa deta kay karon nga adlaw daghan gyud kay nagpa-shoutout guys. Og shoutout na mo Jirik. Shout out di ay kay Chichi Iristincol from Sigbagat, Stephen Yes. Boyles, Shout out. Jock Christian, Mary Grace Marata from Pareha, and Rizalyn Marasin from Cebu. Shout out guys kang Dulce Caleka from Bangkasi, kang Whitney Bahalos from Los Angeles, sa kay Francewell Vincent Utida from Tiniwisan. Yes! Shout out guys. And shout out din kay Ate Flor Sisulia Bihok from Manila. Yes. And shout out kay Cesare Bangadlaw also from Taligaman. Yes. Og shout out ko kay Early Friends from Libertad Looban. Shout out day ko kang Christine Luta from Antungalon, Gigi Munyon from Camigues. Also, shout out ko kang Rosin Villahermosa, kang Ronel Choi Cañete from Antongalon also, and Yes. Geraldine Cadlong from Basag. Yes! Last is, second but not the least, Jin May Kapagar, Sam Silex Ripala from Manila. Yes! Yes! Ug sa mga gusto magpa-shoutout, kung dili ka nimo welcome sa inyong crush, welcome mo dire. So unsa pa inyong giulat, comment down below with hashtag #AMAW. Be happy and stay